Ti napalabas? Saan asimangpet ni Victor iti pagdanganda nga aging iti bigat? Ditan ngayon blatter da amapukpukaw na ito'y. Ken nang tangdan payen ni Tiona kada iti tao at tumulong amang birok iti asawa na. Ngem napaay dagitoy. Ad-addamanen anagdanag ni Tiona. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela arapauluan. SIIT Iti Barukong. Ano mo, awag? Amang ano ni Daddy, Mami? Sa bali. Sino nga rol? Ni Hepe. Hello? Oo, ni Hepe. Saan? Sige. Mapan kami dyan itamatlaang. Okay. Bye, Hepe. Ano timbaga ni Hepe kada kayo, Mami? Nasa pula ng dagiti pulis ni Dadim. Paiso? Sa dinorte yan na. Ada ka no iti hospital. Kumatos ka no. Anya? Apay? Anya tinapasama ka ni dati? Sino tinangipan kan kuha ni hospital? Sigun iti imbaga ni Hepe. Ada ka no nakakita ka ni Dadim, abay sa alakay. Magmag na ka no ni Dadim, hindi kuan nagtugaw. Naglusduyon. Crisilda! Apay tatang. Anya ti damahag. Tagas kaila madandanagan unay. Ay na, talaga madanagan ak. Uray saan tayo akabagyan. Nasingid mo't ka na tayo. Sino tatang? Ni Victor. Nasarakan dan. Sa dino ti ayan na tatang. Ada iji ospital. Kumatos ka daw. Saan? Anya tinapasamak kan kuha na tatang. Sigun ka no iti nakakita. Natali mo daw. Kat inpanda ijay ospital. Nakasaritak matlagan na nasayat ni Bruno. Inton malam agpamanilan. Tapno takwaten na nagpaiso ino saan ti istorya ni Crisilda kanya. May panggap ka ni Elisa. Ni Crisilda ti mapapag. Hello, Crisilda? Dominic, amon da Tiona ti ayan ni Victor. Agpaiso? Ayan na. Apa nga agsangit ka? Masiktan ka launay. Ayan ni Victor. Kananya tinapasamak yung kwana. Anday di ospital. Anya? Juan Dominic, isugay mawaghak. Tano masangom. Ika kumakitaan ni Victor. Awan, mas daawak launay king kakrisilda. Apay asikat at adang agsangsangit. Victor, pangasin. Sana kami kumapanawan iti anak ta. Mayayatan ka. Lumaban ka. Saan ka payamatay? Mami? Nagapuabiho. Kinasaritak ti doktor ni Daddy. Namuakin ko na. Ana itupat ti ulo na. Isaan na kumatos. Anya? Tilakit ti panangidoron kakunkwa na iti anapadata. Mami? Hindi nagapa kayo ka ni Daddy. Saan kayo kadi anak din ng ran? Nagsinlong ba't kayo kadilain? Apay kastamot na di salsalod-sudam kanyak, iho. Kaya't ko la ama-amuan, Mami.
Nadangran nyo ka din ni Daddy, di nabartag asi mangpet iji balay. Ay, saan? Nagsubang kami laeng. Awan tida ka sa napasama ka pa nagdinang rano na niya. Sa pala kumatagpay so ti bagbagay, Mami. Ha? Kat bareng no makapuot mo't lang ni Daddy. Kat maamuan ti kinapod no. Papanan nyo, nanang? Nakarubot kayo, mat? Mapan kami ka ni Dominic iji ospital, anak. Anya? Ingkay ka di kitain ni Sir Victor? Wen, kaya't may makita ti kasasaad na. Tamaborbor tiyan kami. No apay akas jay tinapasamak kan kwa na. Umayak mat, nanang. Saanan, anak? Dakamlatan ka ni Dominic ti mapan. Aglalo kat, ada is-istrikto ni Ma'am Chona no daduma. Sige. No, day tati ko na yun, nanang. Amangan mo saan nga itulok ni Ma'am Chona. No makita ng ado tayo amapan mangkita kin ni Sir Victor. Daddy, saan na kami kumapampanhawan ka ni Mami? Kabalam na ita. Jorin. Auntie Criselda. Uncle Dominic. Da kayo mo't gayam. Kumusta ni Daddy, Mio? Awan pa'y puot na ngaging kaita, Uncle. Ni Mamim, sa dino ti ayan na. Alda na pa na ginatang iti butika, Auntie. Kanya kami na talaga tinapasama. Apaya kasama din ni Daddy. Sikon iti doktor. Posible naitugtog ni Daddy. Ah? Kuno naito pati ulo na. Anya? Adamat mang paneknak. Asan naito pati ulo ni Daddy? Apay nga da ka sa timbaga ti doktor? Dakkal ti atap ko, Uncle. Ngay di balay mi tinakaitugtogan ni Daddy. Anya? Nimot lang, Mami, tinag ko na. Alaga pa da ka ni Daddy iti dayding aldaw. Saan mo ka di asinaludsod? No nagdinlang randa adwa? Sinaludsod ko. Ngam ko na ni Mami ang nagsubang dalaeng. Saan da ka no ang nagdinang ran? Agpaiso nga tatay bagbaga ni Mami. Uno, mabutang lang amang ibaga iti kinapudno. No agul-ulbod man ni Mami. Maamuan tumat lang. Unton makapuot ni Daddy. Wen, pudnoti ko na. Tawan palimad, adin tulong tao. Ni Jorin, tidextrus ni Daddy. Naibusan. Wan nga paiso. Mabit lang, Auntie. Uncle. Inak ibagay ti nurse. Tao may nasukatan ti dextrose na. Dadanti mo pa mang ibaga, Jurin. Sige, Uncle. Ay, aguray kayo. Sandak ka panawan ngagmay-may sa ditoy. Saan ka ngagmay-may sa Criselda? Sige. Mapangkami pa. Agbatikan. Jurin, mapandan. Walang Uncle. Naibayagak mo't na napanggimbatang iti agas iti luar. Saan mo nakadano ti tawa pa nakagumatgatang. Elisa. Saan ka di pa nga? Criselda. Chona, adakan. Ayop ka. Apay bambantayam ti asawak. Asino tinagkuna nga umay mo bantayan ti asawak. Kat rantam sapay asulisugan no makapuot. Ne, Chona. Saan? Di mo ko maipulagit kanyak ti aramid mo. Anyat kinunam. Kaya't mo tauludan ka nga iluwar dito eh. Saanan?
Saanan anaskan nga ulodan nakaparwaran. Tay nakon. Anya pa lang arutur urayam. Darasam, saan mo na matmatan pa iti asawak? Apay, ada ka didakas no matmatak ti sigud anobyo. Pumanaw kan, Criselda! Panaw! Sige, inakon. Victor. Nagmulang ka tayo. Pumanaw kan, kunak. Diyak kaya't ang makita ng kati asawak. Pumanaw kan. Sige, Victor. Inakon. Manursuron ka kati. Apay ngagpakada ka pedangkan ko, ha? Gaputan na kapuutan. Kunak mat-amapan kan. Ay, anak, aguludan kay parwar dito, Chona. Ibatanak. Kaya ang makadlaw ni Victor, itikadam dito ya sa rumor kan. Sa anak aguyudan kay parwar. Ibatanak, Chona. Ibatanak. Victor! Nakapot kan? Victor, agyaman na kiti Diyos. Nakapuot ka matlaangan. Tas ikaw pa iti excited, iti pa nagsupli ti puot ti asawak. Rumor kan, Criselda. Di mo parwarin. Criselda. Ha? Nangag mo timbaga ti asawam. Dituyak pa'y laang. O niya. Criselda. Pagyaman at iti patang sarungkar mo konyak. Imayak, nakayat ko makita ti kasasaad mo. Dinadamak ko, dinapasamakan ka. Salbag, rumor kan, Criselda. Mga lumabakil ka. Dito yak kumapa iti uray sang kabasit lang akan ito, Chona. Adalaang kayat ko asaludsudan iti asawa. Anyat saludsudam. Sige, ibang kamon katrumar ka dito eh. Victor, anya talaga tinapasamak. Apay ako na ti doktor ana ito pati ulom. Uno? Indoron na kakadinit Chona, idinagsubang kayo? Anya ka di day taasal saludsudam iti asawak. Rumor kan dito kunak. Di nakpapanawan, Chona. Kaya't ko ang... Diyak kaya tikas ta sa lunsod mo iti asawak. Anya di tangay bagpagam. Agim imbinto ka. Diyak kaya ti sa lunsod mo. Iso pumanaw kan. Umay ka. Rumor ka dito yun. Apay aguyudan na kay parwar, Chona. Rumor ka. Anda mga ano diyak makapagtipal kat makapatayak pa iti tao. Anay ko, di nakguyudan na kasta. Masaksakit, anak. Wan, rumuhara kon. Victor, inakon. Wow! Agpaiso ka di. Di istorya kanyak ni Chona. Anyat istorya na kan ka, Dominic. Inulod na kang enruari ti silid ngayon ni Victor. Agpaiso? Wan, gaputa, maamak ni Chona ang maamwak ti sungbat ni Victor iti saludsud ko kan kuana. Anya nga minti sinalodsod mo king kuana ya? Dinamag ko. No anya talaga tinapasamak. No indoron ni Chona idinagapada. Kasta? Di sinalodsod mo king kuana? Well, saanan nga inoray ni Chona asinong bata ni Victor ti saludsud ko. Taing goyod nak nga imparwar iti ayan ni Victor. Amom Criselda mas daawak launay king ka. Iti likodan ti inaramid na apanang talikod king ka. Kalpasan ti inaramid na. Kasta pa'y laeng tiriknam ken ni Victor. Jorin, apa yung pinanawam ni Daddy? Napan ko nga may imbagay tiners na. Kanay busan ti dextrose ni Daddy, Mami. Ngayon, payag kami matan kanyang Uncle Dominic. Diyak kaya tapang panawam ni Daddy. Saan ba't kagmay-may sa ni Daddy iti silid ngayon na, Mami?
Tinadkabduan pa lang ni Auntie Criselda. Ba nagadyak kayat? Anya? Tapay, mami. Anya ko matidakas na. Di ko makayat ko. Sika, wano siyak. Ti mo na nakita ni Daddy may dinagsubli ti puot na. Sika ko ba ti anda itisibay na no saan mo apinanawan? Pasensya kayo, mami. Sana bale? Tinapatag. Nalasatan matlangan ni Daddy ti kritikala kasasad na. Wan, pagyaman tata nagsublimat lang ti puot na. So, Jay, mayat man ang titurok na. Nakapsot pa lang kami ni Daddy. Iso na iturog namanan. Ala, santa na pampanawan ni Daddy, iho. Iti kasta, duatan to amariingan na. Kumusta ni Uncle Victor, nanang? Nakalasat mo't lang iti kritikal kasasaad na anak. Thank God. Sayang. Si Murtak kumamat. Anya? Ngam, anak. May parit ti adu ataw as sumarak iti ICU. Iso nga, oray imay ka. Ang mga nudida kamot lang pinastrak. Di, nakisinublatag ko masimrek, nanang. May amon, tinapatag, nakalasatan ni uncle mo a Victor. Mayat tay plano. Mayat tay plano ka pa ng panaw mi itay ka ni Criselda iti ayan ni Victor. Tanasang patan ni John. Sigurado ang makulkulat at ipanunot na. Gapoy ti dayjay anadanon na. Ti panang pambantay ni Criselda ka ni Victor. Saan ko apagtalnaan ti panunot mo, Jonah? Siya ti agbalin a SIIT iti barukong yung agasawa. Sino ba? Ni manan Bruno. Kumusta nga tan ti papaaramid ko king kwana? Mami. Kunti-kunti manan lagi tiramay ni Daddy. Makapuot mo na. Wan, makapuot na agpaisong ni Daddy, iho. Daddy, anda kami lang ka ni Mami dito sibay mo. Jurin, iyo. Agyaman kami ti Diyos. Talagmulagat kayo manan. Handy, kumusta Derek na? Jurin, arak. Daddy, kasarsarita na kayo ni Mami. Sumbatan niyo kuma. Victor. Sumay saya at langan. Pero naka. Agyaman na ka ni. Di amomi kat matay kan. Daddy, anya ka di talaga tinapasama ka na kayo. Jorin, saan ko mapailaday tati sa lodsudam ka ni Daddy? Awan dakas na no saludsudak ka ni Daddy. No anya talaga tinapasamak, Mami. Oh, Please, Daddy. Sungubatan niyo kumati sa ludsud ko. Anya tinapasama. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela na pauluan. SIIT Iti Barukong.